Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi kwa 27 z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi 2023. Ni umwanya w'amakuru bidasubirwaho. M23 niyo iri kugenzura agace ka Bambu na Kishishe. Turaza kukubwira ko batayo ya kabiri y'ingabo z'u Burundi yoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru kurwanya M23. Minisitiri w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciye amarenga ko biteguye kurasa mu Rwanda. Turaza kukubwira byinshi bitandukanye ku ntambara iri guza M23 ndetse na FARDC. Nkubwire ko uyu ari umunsi wa 26 w'intambara nyine iri guza iyi M23 ndetse na FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose turaza kubikubwira ku buryo burambuye. Turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaroni, uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura, gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788651468. Ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo kandi ni mu murenge wa Kisaro. Aha niho uruganda ruherereye. Muhaye ikaze ku buryo burambuye, nkubwire amakuru atandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nizere ko amaze no gukora subscribe. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidasubirwaho, M23 niyo iri kugenzura agace ka Bambu na Kishishe. Umutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarurira uduce dutandukanye muri teritwari ya Rucuru. Twari tumaze iminsi turi mu maboko y'ingabo za leta ya Kongo, FARDC, FDLR hamwe n'indi mitwe yitwaje intwari irimo Nyatura na Mai Mai yibumbiye mu cyiswe Wazalendo. Nyuma y'imirwano ikomeye yari imaze iminsi ibiri ihanganishije abarwanyi ba M23 na FARDC ifatanyije na Wazalendo hamwe n'inyeshyamba za FDLR kuri axe ya Tongo Kishishe, yaje kurangira umutwe wa M23 bambuye agace ka Bambu nyuma yo kubashushubikana bagakizwa n'amaguru, ndetse M23 igasigarana ibice nyine bya Bambu, Kishishe ndetse n'ibindi bitandukanye byo muri ako gace. Ubu tuvugana biri kugenzurwa na M23. Ni mu mirwano ikomeye nyine yahuje M23 na FARDC, maze M23 irasa urufaya rw'amasasu mu basirikare ba FARDC. Abasirikare ba FARDC barimo aba FDLR, barimo kandi abanyatura Mai Mai bibumbiye mu cyiswe Wazalendo, abacancuro b'abazungu. Aba bose basubiye inyuma birukanka maze bakizwa n'amaguru. M23 yongera kwigarurira ibyo bice gutyo. Amakuru dukesha Rwanda Tribune ivuga ko ikura muri groupement ya Tongo, avuga ko ifatwa rya Bambu ryabaye nyuma y'imirwano ikomeye yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa 26 Ukwakira 2023 hafi gato y'ako gace ka Bambu, biza kuva aho ngaho ndetse byerekeza hirya yaho gatoya, maze M23 aba basirikare ba Kongo bari baje yiteguye ibarasamo urufaya rw'amasasu, maze iyi M23 ibasha kuba yishyiramo imbaraga zikomeye maze yegukana icyo gice kimwe cyo n'igice cya Kishishe. Ubu utwo duce twose tukaba turi mu maboko ya M23. Aya makuru akomeza avuga ko FARDC, Wazalendo na FDLR bari bahanganye n'abarwanyi ba M23 muri ako gace, bahisemo guhunga nyuma yo gutakaza abasirikare benshi, ndetse M23 ikabasha no kuhafatira intwaro nyinshi n'amasasu yazo. Guhera mu gitondo cyo kuwa 22 Ukwakira 2023 ubwo FARDC, Wazalendo, FDLR n'abacancuro b'abazungu bagabaga igitero ku birindiro bya M23 biherereye mu gace ka Bwiza, umutwe wa M23 wahise utangira kubasubiza inyuma ndetse utangira kwisubiza uduce dutandukanye turimo n'umujyi wa Kichanga. Abahanga mu by'intambara bari kuvuga ko M23 kwegukana ibi bice ndetse by'umwihariko ikegukana bimwe mu bikoresho ibyifashishwa mu ntambara birimo amasasu n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi ngibi ngo ni byiza cyane ku mutwe witwaje intwaro, ariko kandi ngo bikaba bibi ku gihugu, kubera ko ku mutwe witwaje intwaro nka M23 ntuba ufite ibikoresho bihagije nk'iby'igihugu. Iyo ugize Imana rero ukambura umwanzi wawe ibikoresho ari gukoresha ndetse
ndetse kandi ukanamuhabya ukamusubiza inyuma. Ibi ngibi ngo aba ari boost cyangwa se aba ari imbaraga kuri wowe, kubera ko ibikoresho byawe uba uri kugenda ubyongera kandi n'umwanzi uri kugenda umukanga. Ibi ngibi rero birashyira mu kaga ingabo za leta ya Congo FARDC zikomeje kotswa igitutu na M23, kubera ko kuva ku wa 22 Ukwakira 2023 M23 yagaragaje imbaraga ndetse yisubiza ibice binini bitandukanye birimo n'umujyi munini wa Kichanga, ibice birimo Bwiza ndetse n'ahandi hatandukanye M23 isanzwe igenzura. Reka nkubwire ko batayo ya kabiri y'ingabo z'u Burundi yoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru kurwanya M23. Indi batayo ya kabiri y'ingabo z'u Burundi yari igeze mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru dukesha Rwanda Tribune ivuga, yavuze ko iyi batayo yaje iva mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ahari ingabo z'u Burundi zo mu mutwe wa Task Force zabarizwaga ku misozi yo muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira na Fizi, aho zimaze igihe kingana n'umwaka umwe urenga. Izi ngabo zageze ku butaka bwa Kivu y'Amajyepfo zishaka kurwanya imitwe y'inyeshyamba irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, harimo Red Tabara na n'indi itandukanye iyoborwa na Aloys Nzabamema. Aya makuru akomeza avuga ko ingabo z'u Burundi zikomeje koherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru gufasha leta ya Kongo kurwanya M23, hakaba ngo hari izindi batayo zigera ku 8 zamaze gutegurwa nazo zigomba koherezwa i Goma. Byavuzwe ko ziteganyijwe kugenda iri joro ryo kuri uyu wa gatanu tariki ya 27 Ukwakira 2023. Undi musirikare wo mu ngabo z'u Burundi watanze amakuru utashatse ko amazina ye atangazwa kubera impamvu z'umutekano we, yavuze ko batayo imwe yabarizwaga muri Kivu y'Amajyepfo kuri uyu wa 4 yoherejwe i Goma bakoresheje ubwato. Ubu hateganyijwe ko na batayo ya 8 nayo iragenda uyu munsi nimugoroba. Aba basirikare b'u Burundi kandi ibi ngibi bitangajwe mu minsi ishize bagaragaye bambaye impuzankano z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse ibi ngibi ngo bagomba kubanza kubikora mbere y'uko bahaguruka. Ni ukuvuga mbere y'uko bahaguruka bari kubanza bakambara imyambaro ya gisirikare cya Kongo maze bakabona koherezwa i Goma. Ibi kandi bibaye mu gihe ibice byose byo muri Kivu y'Amajyepfo bifatanye n'u Rwanda byamaze gushyirwamo ingabo z'u Burundi nka Ngomo, Kamanyoro, Ngengezi ndetse no Kwijwi. Ni ikibazo cy'igihe, ariko benshi bari kuvuga ko ibi byose ari mu rwego rwo kugira ngo bitegure intambara bagomba gushoza kuri M23, ndetse kandi utaretse na leta y'u Rwanda, kubera ko misiyo ya mbere y'igihugu cya Kongo by'umwihariko kuri Tshisekedi yavuze ko bigomba kurangira arashe ku Rwanda. Ni nayo mpamvu twerekeje kuri iyi nkuru ivuga ko Minisitiri w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciye amarenga ko biteguye kurasa mu Rwanda. Jean Pierre Bemba, Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko igisirikare cya FARDC cyiteguye gusubizanya ubukana mu gihe cyose hagira isasu riraswa mu mujyi wa Goma. Ati bivuze mu izina rya Perezida wa Repubulika, nihagira isasu riraswa mu mujyi wa Goma tuzahita dusubizanya ubukana ako kanya, kandi ntabwo bizafatwa nk'impanuka. Nyuma y'ayo magambo Jean Pierre Bemba, benshi bahise babihuza n'amakimbirane Kongo ifitanye n'u Rwanda biturutse ku kuba yarayatangaje ubwo yarimo amurikira intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse na Amerika icyo yise amashusho yafashwe na drone agaragaza ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Kongo, aho yanashimangiye ko zarimo zifasha abarwanyi ba M23. Ubwo yarimo amurika ayo mashusho, Jean Pierre Bemba yavuze ko ari ubugenzuzi bwakozwe n'utudege duto drone tugaragaza ingabo z'u Rwanda ziri muri groupement ya Tongo, teritwari ya Rucuru ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi birega ariko biheruka guterwa utwatsi na guverinoma y'u Rwanda binyuze mu ijwi ry'umuvugizi wayo Yolande Makoro, wabwiye itangazamakuru ko ayo mafoto nta kintu gishya agaragaza, ahubwo ko ari ibikorwa bisanzwe bya guverinoma ya Kongo bigamije kurangaza abantu. Yagize ati
ni ibintu bigamije kurangaza gusa, twarabibonye mbere inshuro nyinshi muri za raporo, ntabwo ari bishya, ntabwo bigamije gukemura ikibazo cy'umutekano n'imiyoborere muri Kongo, kandi ni uburyo bwabo bwo kongera gutorwa. Yakomeje avuga ko igiteye impungenge ari uko guverinoma ya Kongo ikomeje gufashwa n'imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda irimo FDLR mu kuyiha ibikoresho no mu bikorwa bya politiki. Jean Pierre Bemba kandi atangaje ibi mu gihe mu minsi mike ishize igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyarashe amasasu ku butaka bw'u Rwanda mu mirwano cyari gihanganyemo na M23 mu gace ka Kibumba. Icyo gihe amwe muri ayo masasu yakomerekeje umuturage mu karere ka Rubavu, ibintu u Rwanda rwafashe nk'ikindi gikorwa cy'ubushotoranyi bugambiriwe buri gukorwa n'ingabo za Kongo, ndetse ibi byose akaba ari mu rwego rwo gushotora nyine ngo barebe ko u Rwanda rwavayo narwo rugakora iyo bwabaga rukinjira mu ntambara ku buryo bweruye. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro, uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura, gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo kandi ni mu murenge wa Kisaro. Ndagushimiye cyane.